Sela ageng majeng peternak nyawan Wiadin Trigona, sani ketah ke baus kele ring bahasa Bali, sayan kelimbakang oleh krama antuk ngasilang madu. Punika mawinan rauh mangkin kekantenang, pesanan madu saya nincap. Makatah Kabupaten Kota ring Bali kejan tenang akeh ngelimbakang pindah ke peternak nyawan ring kebun ipun rumasuk ring pekarangan jero suang-suang. Sekadika uningin nyawan Wiadin kele ngerera nektar sane keasilang saking bunga. Punika mawinan peternakan nyawan utawi kele sayan kalimbakang ring pertanian mawinan peternakan Presiden memargi antar yening pertanian ipun kejan tenang becik. Peternakan nyawan miwah Trigona utawi kele taler kabudidaya ring hutan lindung melarapan prekanti pantaraning pemerintah irike. Hutan lindung pindah kegena angin ngelaksanayang budidaya nyawan utawi kele puniki magenah ring Banyar Pregae desa Pempatan Kecamatan Rendang Karangasem. Kreativitas peternak nyawan miwah kele Wiadin Trigona dahat mawi guna melarapan antuk rasa kreativitas sane ageng sekadi sarang nyawan sane kamodifikasi. Kuentenan sarang nyawan taler kapidabdabin becik ring alas. Indik panglimbakang punike nyawan miwah lepisep Wiadin Trigona sida kemargiang sinarengan. Nanging wantah benih Trigona presida kapanggihin ring alas antuk selantur nyani kagenahang ring sarang sanes sampun kasiagayang. Desak Aryani, Bali TV.